Mwaramutse abandi nimwiriwe bitewe naho muherereye hirya no hino kuri isi ya rurema. Twizere yuko Nyagasani akomeje kubarinda ndetse no kubaha ubuzima bwiza. Hanyuma turi mu gitondo cyo kuwa gatandatu ku minsi 31 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2025. Uyu rero ni wa mwanya mwiza tubagezaho amakuru kuri Mulenge Today, mukaba muhawe kaze na karibu kugira ngo tubane muri iyi ncamake y'amakuru yo muri iki gitondo. Ari buze kwibanda cyane mu misozi miremire y'Umurenge ndetse tukaza gusimbukira no mu mujyi wa Goma. Hanyuma rero nkuko bisanzwe kuri microphone ni Fidel ndetse no ku buhanga bw'ibyuma. Munyemere rero amakuru yacu tuyahere mu misozi miremire. Ahangaha turerekeza mu gace ka Rwitsankuku cyangwa se ahazwi nko kuri Point Zero kubazi muri kariya gace. Uti byifashe gute muri kariya gace? Nkuko mubizi umwanzi Mayimayi FDLR FARDC wahunze mu Minembwe ubwo twirwaneho amadubu bigaruriraga centre cyangwa se commune Minembwe, ndetse bakaza kwigarurira na Mikenke, nyuma bakaza kwigarurira na Rugezi. Umwanzi cyane wahunze watsinzwe ahunga ava mu Mikenke, undi agahunga atsinzwe ava mu Minembwe. Uyu mwanzi ntabwo yagiye kure mu by'ukuri. Uyu mwanzi akaba yarahungiye hariya hafi kuri Point Zero, akaba ariho yashize ibirindiro bye, aho akomeza agaruka aza gutera agaba ibitero muri centre ya Minembwe ndetse na Mikenke. Uko byifashe nguko rero hariya muri kariya gace. Uyu munsi w'ejo ku wa gatanu umwanzi byari biteganyijwe yuko mu mipango ye agomba gutera mu Bidegu, agatera mu Karingi ndetse akongera gutera no mu Mikenke. Ariko uti byaje kugenda gute? Niki cyatumye uyu mwanzi ataza gutera? Nyuma yuko bapanze gahunda yo gutera, bamwe muri bo baje kuvamo baza kuvuga yuko bo batifatikanyije n'abagiye gutera. Uti gute byagenze gute? Abo mu bwoko bw'abapfurero ari bo biganje hariya, ndetse barimo n'abari basanzwe batuye muri kariya gace ka Rwitsankuku, Mwigorora, ugakomeza hirya na za Gatongo. Abangaba bakaba bafite amatungo menshi, inka z'abanyamurenge bagiye banyaga hirya no hino, bakaba bazororeye muri kariya gace. Ubwo rero bavugaga ngo baje gutera, abangaba bo mu bapfurero bo mu bwoko bwa bapfurero babwiye bagenzi babo abarundi FDLR ndetse nabo mu bwoko bw'ababembe, barababwira bati mwabantu mwe mugiye gucokoza abanyamurenge, muratuma badukura nahangaha nkuko batwirukanye ejo bundi muri Rugezi, mutume tumanuka ku Mushasha, kandi murabona yuko twebwe ntabwo abana bacu n'abadamu bamenyereye ku Mushasha. Rero abana bacu iyo bagiye ku Mushasha barwara malaria bagapfa, kubera kuko batamenyereye kiriya kirere cyangwa se kilima yahariye. Abangaba rero bo batabavuga bati mureke gutera, mudatuma batuvana hangaha tukabura imbwa n'imbwebwe. Ngaho aho byahereye bituma batumvikana kugeza n'uyu munota muri iki gitondo ubwo turi kuvugana. Abantu bacu batubereye maso bari hariya batubwiye yuko mu by'ukuri umwanzi akomeje kutumvikana, kubera iyo mpamvu yuko bamwe bashaka ko batera, abandi nabo bakanga bati mu byihorere kubera kuko muri buze kuduteza ibibazo, dore ko intare zisarambwe n'amadubu muri iyi minsi bafite imbaraga zitoroshe zo mu rwego rwo hejuru. Ibi rero bikaba byavuyemo impaka. Byumvikane neza cyangwa se bisobanuke neza, ntabwo barasanye aba Mayimayi na FARDC, ahubwo bagize intambara y'amagambo ituma batumvikana ku bijanye na operation bamaze igihe bapanga. Ubwo abo mu bwoko bw'abapfurero bababwiye bati nimuramuka mugiye gutera abanyamurenge, twebwe turabaturuka inyuma natwe tubarase, kubera kuko murashaka kudusenyera kugira ngo badukura hangaha tumanuke tuje ku Mushasha, kandi abana bacu iyo bagezeyo bapfirayo bagashira, kubera kuko hari kilima abana bacu n'abadamu batamenyereye. Ati congeyeho amatungo yacu
azaba agiye kuribwa tuzayajana hehe, dore ko n'ayandi twamanukanye imbere ayagiye abahungiyeyo bagezeyo ababembe barayarya barayamara. Ati rero murashaka n'ubundi kudusubiza ku isuka kugira ngo mumareho amatungo yacu. Ibi rero bikaba ari umwanya mwiza cyangwa se ari une occasion à ne pas rater, amadubu n'intare zisarambwe yo gutekereza kuri aba bantu bari muri position de faiblesse kugira ngo birukanwe bavanwe hariya hafi mu marembo ya Minembwe kugira ngo bamanuke baje aho abandi bagenzi babo bari kugira ngo boye gukomeza bagaba ibitero hariya bakomeza kubuza umutekano. Ngayo nguko uko byifashe muri aka gace umwanzi yacitsemo kandi ashobora no kuza kurasana. Hanyuma tugana ku musozo w'incamake y'amakuru yo muri iki gitondo, reka dusimbukire mu mujyi wa Goma aho uwahoze ari perezida Joseph Kabila Kabange nk'uko twabibabwiye akomeje kwakira amatsinda atandukanye. Ku mugoroba w'ejo ku wa gatanu akaba nyuma y'inama yari hariya mu mujyi wa Goma yagaragajwemo raporo, nanone iyi coordination ya AFC ikaba yaraje kubonana nawe aho baganiriye ndetse baza no kubonana n'aba chef coutumier cyangwa se abashefu traditionnel bo muri kariya gace aho baganiriye nanone na perezida Joseph Kabila Kabange aho baganiriye ku bintu bitandukanye bijanye n'uburyo bw'imikoranire, aho yahoze ababwira yuko igihe kigeze kugira ngo abantu babane hamwe mu mutuzo ndetse basenyere ku mugozi umwe kugira ngo birukane umwanzi ukomeje kubuza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amahoro. Ndetse akaba yababwiye yuko ati iki ni igihe cyo kubana burundu cyangwa se vivre ensemble définitif. Iri jambo rikaba rikomeye, n'igihe cyo kubana burundu. Rero mwabashefu kutimye mwe birasabwa kuko twese twishira hamwe kuko umwanya wo kubana burundu tutazongera gutandukana no kwiremanga ibice ugeze. Joseph Kabila Kabange rero akaba akomeje kuganira n'amatsinda atandukanye ibi biri mu byo agomba gukora kuko yaje mu kazi ataje kwifotoza hariya mu mujyi wa Goma. Hanyuma rero turabashimiye mwebwe mukomeje kubana natwe no kuba hafi ya Mulenge Today ndetse tubifuriza na weekend nziza. Tuboneraho umwanya wo kugusaba wowe utarakora subscribe mu by'ukuri gukora subscribe biroroshe cyane, nta kintu bisaba kugira ngo uzajye ukomeza ubone gahunda zibera ahangaha aho tubagezaho amakuru atandukanye yo mu karere yabaye hirya no hino mu materitware atandukanye nk'ayo tumaze kubabwira iwacu ruguru ndetse n'ahandi hirya no hino. Dukomeza gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo twese tuzabashe gutsinda uru rugamba turimo rwo kugira ngo twibohore iwacu hongere haboneke amahoro. Hanyuma rero nanone dukomeje kubifuriza imyiteguro myiza yo kwakira umwuka wera Pentecote kubemera cyangwa se kubemera Yesu Kristo. Dukomeze twakire umwuka wera kugira ngo udufashe kuko niwe mufasha Kristo yadusigiye kugira ngo adufashe mu bintu byose ndetse muri uru rugamba. Mukomeze mugire amahoro ya Nyagasani, Uwiteka akomeze abarinde kandi akomeze abane namwe aho muherereye hose, munagira weekend nziza. Mwakoze kubana natwe, mwari kumwe na Fidel kuri mikoro ndetse no ku buhanga bw'ibyuma.